сом екінші орын, қалғаныңыздарға 100 рубльден ақша беремін. Азыр мұнаке, бұл жақты қарап тұрыңыздар, екі жас жақты қарайымыз. Қайсын шығармаға билейсіңер? Қарачорғы. Қарачорғыны білесің бе? Үрін. Қырдайғасың ба? Асаматсан. Болды. Биге түсірдірген біз мұнаке. Ай, чолпан етжем манаке. Ай, келмесін өні жігіттер. Болды болғанды еш. Мұна ол жігіт мұна. Бас. Часың ба? Бәсіңар ба? Кеттің анда. Жастардың білені болсын. Жақшы билегендерге пресс мұна. Azamazlar final. Sındağa açağız. Açağız. Қалған жас балдар орнаңыздар. Меймандар ушул кыз жигит аябай сонун биледи. Эмне себептен эң сом алганын азыр көрөсүздөр. Атың ким? Уран. Сиздин атыңыз ким? Самира. Уран. Мына кыз жактыбы? Жок. Уран жактыбы? Ова. Бұл жігіт та тартынат. Азыр мен дағы мұнау жерден бірден белектен ұшынша олып қалдым. Мәрттігілі қылайын. 2 белекті берем, көңір. Енді қарап тұрып бір билеп қоғыла қандай билегенін көріңіздер. Үрматты 2 жаш құш қоңыр бек болсын. Қатсеткендің бары тамаша. Ұшыл музыкаға бер. Bir минут қайтыр қоғын. Қандай билегенін көріп қойыңыздар. Қыра! Тақылеттер қойсаңар оған шақырайыз. Başqaça bala bizge bardıq candan таптаса, елжіребей қантып жүдап тұрасың, ата келіп, апа келіп, бойын саға таштаса, керек болса, қара жорғыны билеп, тұтып таштаса.
спортсмендер, жалпы спортсмендер ағайындары, ағалары деп айттық. Қияш мырза, Бақыт мырза, Чымбеки, Союз мырзалар баштаған жалпы спортсмендер жамааты келіп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Söz baştan bolsun. Eğer to'g'ri bo'lsangiz, Qirg'izning bir yaxshi so'zini boshlaydigan niyatim bor. O'tganni bilmagan velosiped yo'l topmaydi. Mana bugungi bizning Qirg'iz sportun tuğ birbirine yetkirgen көптөгөн адамдар, көптөгөн insanlar жақсы bir жүрөргө, жақсы bir жол көрсөттүлөр. Ошо катарында биз Нургазы аканын кээ-бир себептүү тиешесине, кээ-бир себептүү эместери менен үймөгөт болгон үчүн сүйнөк десем көп сүй. Бирок именно Сүйнөкө Келдибаевке берген чогуу чарайткандан кийин ушундан кийин биз жакшы кабыл тилекти Нурдулет менен Гүлданагынан мен секилге бир жакшы кабыл тилекти деп келебиз. Дагы бир жолу бүгүнкү мамлекетибизден Сүйнөккө Келдибаев берсеңиз экен. Кайрадан ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү ушундай жакшынакай тоонун ардактуу коноктору. Мына чындыгында биздин Нурдулет элибиздин үй бүлөдөн башка экинчи жашоосу волейбол деп айтсак болот да. Себеби мына ушул агалар менен Нурдулет көптөгөн ийгиликтерге жетишип, биздин жалпы эле Красноярский шаарынын жана Сибирь федералдык округун ушул агалар менен спорт жаатында багындырып келген жигиттерибиздин бири. Нурдулет үкөм үй бүлө кургандан кийин көптөгөн идилерибиз спортту таштап башка жакка кетип калган күндөр болгондо, сенден бир спортсмендердин атынан сураныч, ошол сүйгөн спортун волейболду таштап алган. Ташта келин баланы кайра үйрөт, кроссовкаңды, футболкаңды дайым даярдап турсун сен. Биз менен ойлогонго жөнөкөйүн дейм. Бактылыкка дагы бир жолу Мелис Чолпоновдорго дагы бир жолу ырайчылык ушундай жигиттерди тарбиялап. Себеби Кыргызстандын желегин бир гана спортсмен дүнө жүзүндө көтөрөт дейт. Спорт көтөрөт дейт. Ошон үчүн бул спортта жүргөн балага ушул спортсмендердин баардыгы сыйлап, урматтап келип отурат. Кыргызстандын желегин көтөрө турган сенин алдында дагы көп жакшы ийгиликтер бар экен. Биз ошону сенден күтөбүз, ишенебиз сага. Daha bir jol okumanı geçenizden Nurgül'ü бүгүнкү бүткөн тойлар кош болгон деп эч арабай, эч карабай. Бүгүнкү жаш суу эч качан бүгүнкү жүзүңөрдөн тайбайт. Айта кетчүңүзсе, силерди чоң өтөт. Силерге тарбияланган Незакиге чоң разылык келет. Биздин көзгө баскан жигитти сиз тайбырап сүйөсүздөр. Санагаса oğlumuzun, ömrümüzün geleceği gen olsun. Siz tayfalap, enestiriyorsun hocam. Hiç arıvanızlar, hiç karıvanızlar. Oğlumuzlar Kırgız'ın oğlu. Rahmat, sözün aldı oldu. Direkt tapşırabız. Kırgız'ın namussuzlar. Rahmat. Eң акыркы жамааттар калды, ал жамааттардын баардыгын чогуу чакырам. Бул жерде Кадижа деген Мелис агабыздын эжеси бар. Мен ушул чоң белекти жакшы бийлеп, жакшы ырдагандыгы үчүн берем бул призос. Кадижа эже кайсы жерде отурасыз? Келсеңиз береңизди алып кетебиз. Кадижеде бир кол чапыңыздан келат. Ежемди ыргайт деп угуп калдык. Бул үн жакшы ыр менен эки жашты үрүп куттап койсоңуз, элден суроо түштү. Кадижа эжебизден сонун ыр. Рахмат. Бүгүнкү биздин урматтуу, кадырлуу, калиндик кудагыйлар
Sizler dile Üstü Abdülkadir'in can düğünün sağınızlar, hukukumuzlar gelip atkandır. Oşol Üstü Abdülkadir'in kızdığın sırrı attı uğru sizlerge gül deste olsun. Kız kalestalı gitti, kız dele yirgeçi gitti, kız sırrı kopuya da kız sırrı var belekte, kız sırrı kopuya da kız sırrı var belekte. Sığdım cürgen içine, sarıldı aysam içine, ömürler boşum geçürüm, gözünü cakar gelişine, ömürler boşum geçürüm, gözünü cakar gelişine. Benim korkum nereye alıştı, beni çağıştı, tügümün bardıcı gitti, tügümüş bulup alıştı, tügümün bardıcı gitti, tügümüş bulup alıştı. Jodurak bir vakit var, yolundan aktı yaşlar, ayaktılar bir vakit gitti, ayakçalık bir şaştılar, ayaktılar bir vakit gitti, ayakçalık bir şaştılar. Sonlar. Hadi Çapa, mınavı belek siz üçün canınızda jardamçı var mı şunu? Жеткирип бергенге мына ке. Ол чаап коюңуздар, жакшы өр үчүн болду, бая жакшы бийлегендик үчүн болду. Бизде дагы бир көп жамаат бар. Бүгүнкү той туугандар менен Ош шаары, Бишкек шаары бүгүн ал жак бул жагы 550 деп аттык эле. Меймандардын саны 680 инсанга жетти туугандар. Антан бир кол чаап коюңуздар. Бул той эсинин кадыры бар да. Жакшы адамдардын тою туугандар. Ошол үчүн меймандар аябай көп келди. Антан менен эң акыркы эки жамаатыбыз бар. Бир туугандар жана бул жерде дагы эле болсо жакын саналаш кесиптештер, жалындаган жаштар жамааты. Мына ушул жамааттан баштасаңар, жалпыңыздар биринчи стол, экинчи стол, үчүнчү стол, төртүнчү стол, бешинчи стол баштаган жалпы сөзгө чыгарек кадырлуу жамаат келиңиздер. Чогуу чакыралар, бардыгында кошулагар, саналаштар, кесиптештер келиңиздер. Начар болсо ден суу, ашты колдонурда. Начар болсо ден суу, канды тактан кулатар. Начар болсо ден суу, о үйлөргө узатар. Начар болсо ден суу, эң биринчи ден суу, экинчиден ак жолу. Алтын башың сыртар өтүнө, начар болсо ден суу. Хош келесиздер, кошулдар жамааты, жакшы саналаштар. Улуулар кутпу агаларым билде баштайбыз. Assalamu alaikum moğlu ağa evi tuğanlar. Alıslı yurttan gelgen ağalar, eceler. Acike börönünden gelgen, Kalın Kalkozundan gelgen eceler ağalarlar. Sizlerge daha çok razıçılık bildiririz. Ardayım uşunday toylarda, yaşlılık gündörde, vaktınday olğanı vaktınızda ayavay, şunday toylarda köp güve oluşumuzlarda tilekleşmeyiz. Ağalar, eceler. Joldu görüp aldığınızlar geleveresler, 3 saat 2 minut. Emi kaları mayinin nurları, buna Kudağının sanasan bir gıylagülörü deyimde, biz gelgende onunday toprağın ilimine,
Nar ötken, ber ötken zerkiretip çoğaytkon. 5-nji Afshita degendi tanısan gerek. Malades. Günler ötken erge jetip degende. Baktulu olu inim. Kayda olgan karandaşım, kayra kızım desem da olur. Şu bargan yerin baktap, ağayının sıylagan, ağayının uyat kılbagan, bizdi, la tuğan uruktu, sıylagan kızlardan bolsun. Bizdin biri sakamenen çopan jengezdik, oşonda sıylagan. Sıylasan sıy görözünde, kızım. Doğrum deyendey, olup bir-birine sıy urmat görözünde. Baktılı olgula, inim, karındaşım. Ana şunday inemi karındaşım çoğaytkon çolpana Yelisada, Deşa, Ejamat, sizlerge de çok rahmat. Ardayım şunday жақшы kızlardı, жақшы uğuldardı, er azamatlardı çoğayt bergele. Ardayım tuğandары şunday altınday vaqtına dayabay, toylarga büyü olup, türerin, işlerinizlere egirik, amançılık. Assalamu alaikum, ulu urmatlı, bugünkü Aktoydun alыс yakından gelgen konukları, yana şundayla kadırlı toy üyeleri, ağam Melisaka, Ecem Çolpanacı, tuğanım, Kengeş Ayjamat. Şu 2 yaşlı üylönün ülpet toyu bugün kutlu olsun. Belgelerle, birinçiden şunday sizlerin jayılgan, berekeli vaqtta sokanınızlar üstünde biz sizlerin dağınızlar tatlı turganга sizler bilen biz. Yana şunday ele alыс yakından gelgen tuğanlar bilen yüz görüş turganга Kudaga min mürtebe şükürçülük keltirebilir. Oşondan birlikte Melisaka aradan 6 ay ötüp angıça bala boyga jetip de bulu Manas Epesov'da жазылган söz var eken bizim geçegele ımırga inimiz bugün boyga jetip üylönüp olturat. Yana şunday ele men süйлөбөй эле койсом деген sözüm бар эле, менен улуу адамдар турат. Себеби süйлөгөнгө мен бүгүн акым бар. Aydana kızım, benim çoğun kızım menen 1. klastan başlap 10-11'e çeyin çok okugan kız. Janımda oturgan kız benim kara çeçekey benim çoğun kızım bulup. Oşonun için söz aldım mançamca bir yerde söz dolaş koysam keçiresizler bulunmak demanda. Aydana geçeyle sen Akberber'de şakıl koy içine 1-2 klastan okugan kız ele. Buna bugün boyga jetip ulu büyülörlük ak jolda atlanıp жатасыңар. İlahi mere жолуңуздар байсалдуу болсун. Алдыга койгон максат тилегиңиздер ойго ашып, акар чакар болуп, турмуштун өйдө төмөн ысык суук күндөрүндө бирөңөргө өк, бирөңөргө жөлөк болуп, эң бактылуу, эң үлгүлүү кыргыз элине сиздерден кийинки өсүп келе жаткан инилериңерге, сиңдилериңерге жөлөк боло турган, үлгү боло турган үй-бүлөлөрдөн болгула. Мелисада кеңеш сиздер да аңдышкан эмес, жакшы кудагыйлардан болуп, бириңиздер çay içkende peşine terlete çay içene turgan tüölük 1000 жылдык кудалардан болуңуздар. Дагы бир жолу үйлөн ürpet тоюңуздар болсун. Алдыда айтылган сөз, нерде сүйлөп калган жалпы жамааттын атынан да айтып кетмекчимин. Тынч болуңуздар. Жакшылыктар тойда көрүшөбүз. Мен кошулган жамаатынан баштайм. Assalamu alaikum. Hurmatly izleyiciler, Bönökörler, börüler, sizlerden hurmatlı şu 2 yaş vakti olsunlar ben kutuktayım. Şunday da yaxşı toylarda oturtaşlarım ben çin yürekten kututtaşım. Börülerdi böyüte örgüler. Melisaka жана Чолпон эже силерге чоң ыраазычылык билдиребин. Ушундай 2 жашты өстүрүп өнүктүрүүңүздөргө чоң рахмат. Melisaka чоң рахмат ушундай билдиребин. Өрү! Ура! Рахмат. Азыр мен бул жерден эки белегимди алып алайын. Менде белектерим аябагандай көп туугандар. Бул жерде меймандардын эң сулууларына мен берем. Эң дүйнөдөгү сулуу айым сиз болосуз. Эсен аман көздөр оң сөз дагы берем, белек дагы берем. Çok rahmat. Menden ulu ülkelerden söz alırdım. Geçmek sırayım. Kırgız oğlu geçegi Rüspaydın mekeni. Talpınıp dünyaya gelgen taş jargan talant eyleri. Şayır münöz kömül şok. Şamdu gelen elimiz
şuruday sözleşiretken şirin go arı bir kevimiz, tangdaylı kağa suttangan, Karagulca bizden yerimiz. Tasiri davul ekmeğin, Karagulca yerimiz. Akıyı kattı caktağın, akılmanda kaplagan yürgöylü dilim, sağaytarım. Dilim doğdoy ulup bol, değil çek iyigem sılık bol. Vakıttın bolup yoldaşı bulakтай taza tunup bol. İki caktı bir de silahın. Ençin bolsun ıymanın, ateneler bolsa razı, çınırı erdik kılganın, bahtımı boldular. Gül kotarıp gelgen ayım kadağı veremiz. Pul da kap geldi, gül de kap geldi. Ayaş ağalar, ayaş inler var ekan, şu jigitmeden jin tutayız. Geliniz. Ayaş ağalardan. Böyle bunlar şkolda bir dostlar, az ayaklarında böyle bir elle kastı bir Nurullah dedim bana şu haklı oldu. Bakmışken bana hiç bilgisi gelen şey olmuş. Ondan Айтқан тілеңіздер қабыл болсын, музыка жағынан билеттерді тапсырамыз. Сіздердің сөзіңіздерде біздің өрші қызымыз қоштап тұрғандар. Беріңіздер тапсырыңыздар. Ушул жамандык сөзүн коштой Самара Сабирова, жаштык сыры эски ырларда. Сиздер дагы окуп жүрмөсүздөр. Самара Сабирова. Biz
son bir durumda sözleri öğrenmişse biz sorunlarınca bir yakşı öğrenmeyi kasatlarla bize bir durumda sözlerinde çiğneyici taşlayacak şarvarımızın sanada sayılır bir durumda yiyeceğiz sözünü yaptığımızda çiğneyici Samara. Ертең Самараға барамыз өзі. Меймандар, қандай жақша ет тартылды, сөзден екі өне қалды, бір туғандар менен жаштар қалды. Мен дағы бір шығарманы ырдағым келді туғандар. Ал шығарманы ай чолпан еже мұрдасам қандай болады деді, еже дедім. Ал шығарманы мен Мелис ағамның атынан ырдайын дедім туғандар. Ал шығарманың аты Чолпоным. Мелис ағамның Чолпонымына арнаған туғандар. Қырғыз ел артисті, дасыққан дастаншы, жолы болған жол болды Албаев ағайым бар. Қырғыз ел артисті туғандар. Ошол шығарманы дайымдап жүрем. Мында қылауыз. Мелис ағамды Чолпон ежені урматтағандар болса, ошол шығарманы мен ырдайым. Әрбір столдың тұш-тұшына барғанда қол жағып тұрғанға біз байқап тұрабыз. Чолпонже байқаштырып тұрады. Мелис ағамдың ырдап тұрған жері Чолпон ежеме, оғып тұрған қызыл жардағы елі. Маэстро. Ана қойшолар, кетін! Чолпоным деп ат қойып, жоң азалды баштадым. Аялзаттан сенчеліп, аштан сұлу таппадым. Түнкін кетпей ойымдан, күнді сенсіз баспадым. Үшкө керек аздырықта, түні сенсіз жатпадым. Соғымарды башқада, сүйіп отын жақпадым. Түні күнде күн айдай, түні
gözüm bakmadım, evrim yok kıyırdım, bulut oldum aslanım. Bir öpücük öder, bir özümdün başkanım, bir özümdün başkanım, bir özümdün iyi başkanım. Şirindigin öptüm, vurma zilin çorbonum, tuvalücüm şaraptım, vurma zilin çorbonum, koymuyuşum kızlarım, vurma zilin çorbonum, yaşta olsam çürüktüm, vurma zilin çorbonum, uçağımda balıklar, kuyla zilin çorbonum, rızkıdın arttıkça, suyla zilin çorbonum, günde bir bağırırsam, kuyla zilin çorbonum, ayın birge olsam kıyla, kuyla zilin çorbonum, kıyla zilin çorbonum, kıyla zilin iyi çorbonum. Maşallah. Eliniz hakkını öğretmenleri basın. Bu yakta teşekkür ederiz. Efendi Nurmatçım. Жақсы болсаңыз, мені сағамды мыңдап тұрған жерге, мен саған атында сізге берекем. Барсыңыз ба? Ешкімістен қайырдым, мен өзімді жоқ болым, мен өзімді жоқ болым, көзді бағымды, көзімді жоқ болым, көзімді бетімсің, көзімді жоқ болым, айған жоқта жүзімді, көзімді жоқ болым, алтынымды айлаға, көзімді жоқ болым, көзімді қорғай, көзімді жоқ болым, өксіп күліп қосаған тең көзімді жоқ болым, көзімді жоқ болым, көзімді үй жоқ болым. Жолымыз жұбарған, жерден жол болым, бетегесі бұралған, беттен жол болым, жақын күні жолушы, жайдан жол болым, ағын сузу шарапқан, сайдан жол болым, күздің күні жолушы, күздің жол болым, қыштың күні жолушы, күздің жол болым, баяғыдай дағыне, жолдан жол болым, батыс шығыш оңменен солымдың жол болым, күдерен жол болым, күдіп жүреми жол болым, күдереми жол болым. Бейсақа, Çolponje, biz daim айтып келеміз. Әрдайым тойдың жақсы өтіші келген меймандардың маданият 5. İkincisi туғандар, той иесінің пейілінен дейіз. Пейілген insanlara bir қол шығарып қойыңыздар. Ана бүгінкісі болғаны тамаданның әрекетінен. Азыз деген қадырбақты дағы бір минут текшеріп қойылды. Меймандар, той иесін шындап құттықтағандар, мен Çolpon'ды без музыка ардайым. Ушыл шығармаға атайын, келіп тартайын деп бұрал жігіттермен сөйлештім. Маған бір 30 секундтық жер керек. Çolpon'um деген жерін шоу айталы, залды жаралы туғандар, Қызылжар күтіксін, Россия оқсын. Даястар ба? Çolpon'um деген жерін шоу айталыз, кеттік анда. Кечілпестен қайрылып, келбейсің бит.
Kayra gayrı süyümdü görmeysin bir. Gökürüktü kalındı görünüm bir. Gönlümü pek kısıp çırpınım ay çırpınım, kol çapmadın iyi çırpınım. Bana uşu beceri gerek olsun. Жақсы адамдар, жақсы күніңіздер көп болсын. Мен дағы, енді жұрттағы сіздердей той өткөрілді. 2016 жылдың мен ойлаймын Қырғызстан Ошто Бишкекте ушул тойлордун алдыңкы тойлору болду. Рахмат. Мен бұл жаққа таянарым бір туған асылдарым, асқа тодой бел болор жақындарым, қайда жүрсең амандығың тілеп келет. Сөзге шығат Нұрдәулеттің Гүлдананың бір туғандар келіңіздер. Қонақтар, чоң рахмат бергеніңіздерге. Үмітіне күйеу балам. Гүлдана, сіздің бақыттылығыңыздерге армашқан болуға қашан үзілөсін. Желаю счастья, любви, здоровья, как я говорила. И главное взаимопонимание. И главное, чтобы вот то, что сегодня произошло, вся радость сегодня, которую люди испытывали, чтобы вы всю свою жизнь точно так же испытывали и были счастливы. Саламатсыздар, тойға келген қонақтар. Келген менің әпшелерім, ағаларым, Түркістаннан келген жезделерім, әпшелерім, сіздер үшін келіп, мен әкәмен, жеңемін тойына келіп күйіп жайнап жүргеніздерге чоң жіктен қалаймын. Güzellikle sizi cemi ünlük olsun, baktığı olsun. Ayday olgular, Akkuday olgular, Sürüşken ekeceğiz, baktığı olgular. Aldın aldın palavasın, artın aldın palavasın. Aka, ушундай барыңыздарға қалайым ушундай акам. Любой жерде кыйынды, любой жерде ушакам барын менкин, ушакам чечип берип атам. Ушундай барыңыздарға ушундай акамды қалаймын. Бактылуу болуңар. Мына жоғдар, қол шапыңыздар, сүйінішті. Барыңарға ушундай ағаны қалайым деген жігіт. Бұлар егіз уылдар. Егіз балдар. Анда кейінгі егіздің пайыз кірмаса, бұл жерге ақырында өремазы тұрдыңыз. Гүлдана жеңе, сіздерді бақтылы қалайым сіздерге. Бақтылы болыңыздар, өміріңіздер ұзын болсын. Шошыл қалайым бақтылы болыңыздар қалайым. Gülden Cemil'in sizde yaxşı görüp, siz hiç kaçın tanımam. Я вам хочу, чтобы у вас было счастье, здоровье. Вы никогда не грустили и всегда были счастливы. Бұл жігіттің аты дағы Атай. Атайдан көрген бүгін, ана қаратылып. Gülden Hocam, yaxşı bolun. Sizde Gülden Hocam'ın abilik aytqanınız, baqtılı bolunuz. Yaxşı. Азамат. Güzellikle, dünya jеңе, uшу маған
Hayata kaynana Müslüman uşunun en mıktı Kırgız'ın uğul kızlardan bolmuşlar. Baktı olmuyor, 2 yaş. Azamaz. Çın yürekten çıkan söz çın yürek'e jete. Mınakey meymanlar. Birinizler uğul taraf, uğul kızdı oldunuzlar. Kız taraf uğuldu oldunuzlar. Toyları kut bolsun muzika жаңырап эстеликке сүрөт көчүңүздөр. Бир туугандар, алтын туугандар. Жаштардын гана сөзү бар да, ага чейин бул жерде биздин агабыз бүгүнкү тойдо мен атайым, ырдайыбыз, ырдайдан келген аба, келиңиз абасы, сөзсүз. Кыргызстанда Бишкектен келген абабыз, кайсы музыканы айтып коелу, биз кабарыбыз аба. 2 жаштык достору даяр болуп туруңуздар. Акыркы сөз. Onların şu nurluğunda bilip, Rıza Bey'in bir tarzın var öyle şuna koyalım. Ben atayım, dilek kılıp koydum öyle, keştirip koyalım. Dedi bas başım, yaydarım gözüm, göz kırın taş taşı, göz kırın taş taşı, gözleri kara ile, göz kara ile, iki cavurdunda uyaca var ile, uyaca var ile. Uyaca var ele, uyaca var ele. Men uşul Nurdurat toyda ырдайым деп тілек қылғам, дәуір ырдап берейін, бірақ мен башқа жырдайым. Bir ton borundan ayrı uçup kuş konur, Aragı suluda kayımdır, qanday bir canға tuş bolor. Aragı suluda kayımdır, qanday bir canға tuş bolor. Bozarğan tanem barınan Borulu uçup kuş konur, Burmaqa sudat kayımdır, Buyurgan canға tuş bolor. Burmaqa sudat kayımdır, Buyurgan canға tuş bolor. Kanın bağrına Kıykırı uçup kuş konur, Irmağa suludat kayımdır, Karauldan jigitlerine tuş bolor. Irmağa suludat kayımdır, Menin Nurdurat'ıma tuş bolor. Rahmat. Mehmanlar болгондо бир жамаат калдырма, сыйтамак тартылаберсин, жаштар үчүн 2 музыка. Жигиттер, досторду айлап туруңуздар. Биздин агабыздагы атайын суранып келип тургандар. Ырдаганы келет мейман, сүйлөгөнү келет мейман. Биз микрофон бергенге акыбыз бар. Бир кол чаап коюңуздар. Эми той бүтөрүндө чалдар өзүнөн кетип калды да. Yedi жаздым, yedi жаңылдым, не себептен мага тарылдың, жылдыз жүзүдүн сенин элесиң, жыла жылгай
gülüm sağırdım, neden canım, neden canım, işitip bana tardım. Kimingizlerdi şu kapak kılınmaganга hareket kılan mehmanlar. Bizden şu milletimiz. Antdan en akırkı cemaat, bugünkü toydu көп жылдан beri күткөн достор мынакей. Бүгүн тойду шаңга өтүп, ЗАГСка чыгышты. 40 чоросу болуп жанында жүрүштү. Күлсө күлүштү туугандар. Ырдаса ырдашты, сырдашса сырдашты. Нурдөөлөттүн Гүлнара кызын жалпы досторун чакырам. Жалаң жаштар, келиңиздер, достор. Sıyırmatlar var deyip bu жака көрдүңүздөр, эч кимди чыгарбайм эле. Сиздерди гана чыгардым. Birinci kızın fırçası yok deyip, ben kızlardan sözü başlayan kızlar, gelinizler Sultan Ayımlar. Kızlar. Урматтуу Нурдөлөт Бейбудана, силерге чын жүрөктөн узун өмүр, бактылуу болууга, турмуштун колуңарыңыз көрсүн. Бактылуу болууга. Рахмат, анда жигиттерде сөздү кезеги. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Досубуз Нурдөлөт өкмөргө чексиз бакыт, узун өмүр, чын ден соолук. Ушу айшта эме чоң рахмат. Сен биз сыймыктанган досубузсуң. Бактылуу болсун. Assalamu alaikum, урматтуу коноктор. Мен биринчи куттугум ушу Айшата айшенелерге. Ушу тоюңуздар болсун. Экинчи калам ушу досум Нурдөлөт, аяшым Гүлданага. Экөөң бактылуу болуңар, ар дайым тез болуңар, чын болуп, бала чакалуу болуңар. Турмушка койгон сапарыңар байсал болосун болсун. Ушу биздин арзу койгон белеңибиз бар эле. Сырты жука болсо дагы ичи толо буга дегенде ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Мынакей жигиттер кызга нускасы күдө. Өкүмдарым, Султан Айым, белек тапшырып берсинби? Султан Айымдар. Ол чакырыңыздар. Валидел, Нигар Талша, Ториев. Жигиттер бұл жерге түшөбүз, мен сіздер үшін бір жигитче музыка коям. Жигиттер токтоп туруңуздар, ошол жерге түшүктүрүпчү. Бір тойдун акырында бір көркүн ачып бериңиздер. Лезгинка бийи болсун. Жигитче бийди карачы. Ие жигиттер. Өттөн кийин ак бата болот. Кетпей турганыңыздарга мен аябай ыраазычылык билдирем. Тоюбуздун атынан баарыңыздар толуктурасыздар. Жигиттерге дагы 4-5 музыка береді. Андан кийин ак бата болот. Бул жерде ушул волейболисттер үчүн, тренер агайлар үчүн, кесиптештер үчүн, спортсмендердин атынан дагы музыка берейин. 5 музыка, жаман жаштар билейинчи. Жигиттер, кеттиңиздер.
Şimdiki Sayın Sosa. Çekildim bunu. Ortala oturdu. Ben Karakulya'da Belegala geldim ele. Seni Tayland'a bara turgan kurgağına alı geldim ele. Üçümü sana ben bu ne veren? Alçağa koyunuzlar, mana şunday güçpey somata olsa. Hatta oğlu babasını жақсы öldüründe özünü öldürüyor. Olmaz be. Baba büyüdüğün ha dedi. Bana bir somata. Ama bir sana bir güzel kullanılıklara razısılık sözünüzü ayıp koyunuz. Ummatlı konuklarım, tuğanlarım, şunday şu bizning toyga gelip şu damsız ketip atkanızlarga çoğun rahmat. Sizlerge dagı şunday toylarni kalayım. Şunday toylar bolaversin. Şu keyinki yılı dagı şunday budan küçtü grandiozный toy olur. Şu niye Kuda kalasa sizlerni çıkıram. Ol çağlar. Dileğinizge jetiniz, niyetinizge jetiniz. Alemi mına kengешкен Kudаңыз, kengешçi Kudаңыз, kengеш Kudaдағы mehmanдарыңызға разылық сөзіңіз. Ulu hurmatlı konuklar, hoş gelipsizler. Şunça bizden kuvvançınızda tenge ölüp gelgenizlerge çok rahmat. Var bolunuzlar, baktır bolunuzlar, aman bolunuzlar, sak bolunuzlar. Daim yaşlılık üstünde olunuzlar. Rahmat. Kuanıp turgan apaga vereyim gelin aldım dep. Ay Jolbon apa, bugün çaçılgan apa, jaynagan apa tuğanlar. Apa üçün bir kol çağıp koyunuzlar, razılık sözünü açsın. Geliniz büyük pıştığınızda köp günden beri, ökөz kalp aytmasam 4 aydan beri söyleşiyoruz. Bugünkü toydun programmasını tüzgön apa, bugünkü toydun prodüseri bolgon apa, sözdün gezegi Jolbon apa. Kımbatlı bizden Yüblönün en yakın adamları, konuklarımız, şu alıskı jaktan gelgen tuğanlarımız, şunca vakıtların bölüp biz dep gelgen
Nurdölөт деп келген туғандарыбыз, атабыз, апабыз, чоң энебиз, ушул туғандар, кудалар, кымбаттуу. Ушул сиздердин ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, мына биздин айыма чогуу жүрүп, 20 жылдан бери фронтто чогуу болгон адамдарыбыз, ошо суу, Сибирдин ысык сууна күйүп, бири-бирибиздин бардык жашообуз чогуу жашап калдык да турабы, бир тууган болуп калган адамдарыбыз. Сиздердин ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, келип ушул биздин балдарыбыздын тоюна катышып, ак баталарыңыздарды берип, ушундай жашап отурсаңыздар дагы биргизбей убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Ошо келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Сиздерде дагы ушундай чоң тойлор болсун. Сиздерге дагы тойлорду каалайбыз. Бата менен эл, жаңгыр менен жер көгөрөт тугандар. Аксакал аталарыбыз, апаларыбыздан омин деп алакан жайыңыздар. Чоң атабыз, Маматкадыр абабыз ак батасын берсин. Омин. Nurdölöt. Güldene ömrümer uzun olsun. Geleceğinden genç olsun Sadakallı Hüseyin'dir. Köşeğimir kögörü akar çakar olur ölüves güle. Atanı hurmattagan, tuğandan silagan yaşarlan olurlar. Amin. Baktılı olur. Allahu Ekber. Bir bata az, ikincisi saz bolsun, çoğun enebizden de ağlayın, anasından ağlayın. Amin. Güldana kızdın çoğun enesi Rayhan apa, amin. Kanınızı, uşulu yerge meymanlarla rahmat, uşumalların bayım verdi, ömürlerine beraber etsin, başlarına baktan, Yedi başı cam edip dayday kitaplarına devlemede urut ölmedi öğretsin. Omurları bereka öğretsin. Daim cavşuva kelersin, kaynata kaynanedin, suylagan cakşı destekler bolup şu bak versin sana, omur versin şunday. Amin Allah. İki bata az, üçüncü saz, çoğun eneviz, Büyük Hadice apağız batası besin. Amin. Amin. Benim muhallimimde 42 yıl muhallim olmuş degenin içine Kutman'ın sözüne, benim senin içine özür sırayım. Bir minutlık gevim var. Benim bir yerde hazırlıklı zamanda, ileriki zamandan beri günü geldiğinde 4 kişinin koluna çay içtiğim. Hem o 4 kişinin koluna çay iç, bir Ayçopan benim meclisin kolundan gelmeydi. Bir yerde mecliste Ayçopan'da padişahlıgan padruşkalarına, kayçalarına ana ökötürat, süp-sulu mangdayında. Ana Nazır, Çınar, Cikeş sadak olup keteyim. Erkin, Nazgül'ler var. Zihne, görmeydi. Sen lise kadrolarının aktarını tıkayıptayım mı? Ana gözümü gördüm durumda cevap bele şu Ayçopan benim mecliste çimdap Orçay kızlarında yemse Orçay çimdalatları adışı padişahlıgan dostları sadam olayında katak tırasman monçakta yok. Bunu yerde ulanındırar uzundan uzun bolup mayından çıkıp sadam olup gideyim öpülata öpüleneler. Uşu men sizlerden bardığınlarga razımın, uşu yerde toga gelip bergen bardığınlarga razımın. Uşu bardığınlardan үйүңөрдө тынчылык болсун. Кудайым ушул силерге берерин унутпасын. Ушул бөлөк эл бөтөн жерде жүрөсүңөр, мына катыш эле айтып атат Кызылжар менен Кызылжар кыргыздыкы деп. Бирок эми мен сайыстын адаммын, Кызылжар деген орустуку. Ушул орустун бөтөн жерде жүрөсүңөр, Кудайым силерди ар кандай кырсыгынан сактасын. Бөтө кырсыктан сактасын, көптүн катарында аман болуңар, тапкан тутканыңар баарыңарга тойлорго буйрук насып кылсын. Неме Кырсбек ушундай бир баарыңардын көзүңөр эле баарыңар мага жакшына көрүнүп атат. Мына жерде окушум турат, мындан нары карап окушулар турат. Бүт эле баарыңар ыраазымын сада болоюңдар. Туш келипсиңер.
Daima kuşvak bolup жүргүлөр, денсаулыкта болгулар, тынч болгулар. Анан акырында эми мугалимин да баягы 45 мүнөткө жеткире албай калдым сөзүмдү, түгөнүп калды. Эми эмне деймин, ошо Нурдөлөтүм, Гүлданам, өмүрүңүз Кудай апай берсин, бактылуу болгулар. Ошо Мелис менен Айчолпон бизди кандай сыйласа, силер дагы ошо Мелис менен Айчолпонду ошондой сыйлаган. Анан кийин бир жылда бир барып турсаңар, мен баа коюп берип турам. Отурбу? Бактылуу болбосо да болбойт. Анан кийин мени мына кудалар эже баягыдан бери жакшы катаңызды айтып атасыз. Рахмат сизге. Ошо денсаулыкта болуңуз. Ошо балдарыңыздын жакшы күндөрүн Кудай сизге ата кылсын, ушулардын чайын ичиңиз. Анан кийин кеңешпек, ажама, силер дагы ошо силерге тойдун башталышы, Мелиске деле тойдун башталышы, силердин кабыңардын оозу эми чечилди. Эми тойлор болот. Ушу той үстүндө болуңлар. Ушу тойго келген адамдар дайыма силерге жакшы ниети менен дайыма силердин тойлоруңар келсин. Ушу силердин куйган ак ниеттен куйган чайыңарды ичип, силердин балдарыңарга ак батасын берип жүрсүн. Мен ошону каалайм. Эми кызыл жарлык туугандар саламат болгула, көрүшкүчө дагы Атай Бакайдын тоюнда көрүшөбүз дагы. Эки бала бактылуу болсун. Өмүр үчүн Кудай баракат берсин. Рахмат. Урматтуу меймандар, той болот, тойдун эртеси да болот. Мынакей бүгүн кызматта Саян Роял рестораны болду меймандар. Ак батаңыздарды берип кеттиңиздер. Бүгүн кызмат кылган 82 кыз уландар болду. Ал эми бүгүнкү тойдо кызмат кылган атайын Бишкек шаарынан Кыргызстандан келген ырчы аткаруучу маданияттын мыктысы Самара Сабирова кыздар болду. Менин музыка деним Акжол мырза болду. Мен туугандар Ош шаарынын тургунумун, Карагулжанын кулумун тойду толугу менен алып бардым. Менден кемчилик болсо кечирип коюңуздар. Кызматта болуңуздар. Мен Кутман Султанов болдум. Анда Гүлдана жигит берген гүлдү жакын досуңузга белек ката сунуп коюңуз. Гүлдү ыргытпайбыз, гүлдү кордойбуз. Гүлдү кызды гүлдү жакын досуңузга белек ката сунуңду кол чаап коюңуздар. Ушул гүлдү алгандан кийин мына ушул Гүлдананын жакын досу Моюндук кыялданды. Быйыл сыз сизге өтөт. Неңизге жекиңиз. Акжол элим, көрүшкөнчө, жакшы күндөрдө жолугушканча аман болуңуздар. Эки жаш Акжол.